محدش يعديني يا اولاد. ما انا لسه ما قلتش. يا عم انت في حاجه في دماغك؟ بطة يا عم السلام عليكم. لو سمحت عايز بودره بتاعت حشرات وشوف لي عضاده كده. عضاده وشوف لي والبودره. عضاده ياكلها ولا عضاده يلعب بيها حاجه زي يلعب بيها. شوف حضرتك كده، شوف لي دي. طب كده دي بكام دي؟ ايوه دي؟ لا اللي جنبها. دي؟ 35. 35؟ طب شوفها لي كده، هاتها لي كده. ايه؟ هو مين ده الكلب ده؟ عضاده للكلب اهو. ده اخر مره اصلا ضافه امتى ده؟ يعني ما كملش يا دكتور بتاع 4 ايام. تعالى كده. تعالى وقاله. ماشي. خش جوه بيه احسن يعض حد. خش لا ما تخافش، مش هيعض. لا لا احسن يعض حد. مش هيعض. خش باحتياطي. مش هيعض. انت خليك واقف معايا عشان هو ممكن يهيج عليا. لا خش تعالى كده شويه. شوف لي العضاده دي، هات لي العضاده. هاتها له انت. مش هعرف. لا قرب بيه ما تخافش. دي الرسمه دي. قرب بيه ما تخافش هاتها له. طب هو يعني هو انت تخاف منه ليه؟ دوقها له بس. انت بتخاف منه ليه؟ ده ما بيعضش. دوقها له ده قرب بيه كده وهات. ما بيعضش يا بيه والله. بص عامل ازاي. لا يا عم احسن يعورنا. استنى احسن يعورنا. هاتها له بس انت. مش هيعورك. لا ما تخافش. مش هيعورك والله. ماشي هات له انت العظمه دي. فين؟ الحمراء اللي على الشمال دي هتعجبك. طب بص، امسك الكلب عشان لا خليك هيجري مني يا عم. لا انت امسكه بايد وهاتها له بايد. هيجري مني يا بيه. لا مش هيجري يا عم. ده هيجري مني وانا واقف اهو. طب امسكه بايد انت وهاتها له بايد. مش هطول. لا قرب بيه. بص بيجري ازاي. قرب بيه. تعالى كده بس. تعالى كده بس. مد ايدك هاتها بقى. بس يا اسطى ايه كده. يا نهار اسود والنيف. لا استنى خلاص. بص. طب استنى. هات الكلب بتاعي. هقول لك بصور معاك مقلب. بصور اهو. ثواني. هو ده. ثواني استنى. لا بس خلاص. بس يا بيه خلاص حقك عليا. انا غلطان. هم ثواني معلش اهو. بص اقول لك حاجه. بصور معاك معلش. بصور معاك بص ثواني اهو. بص الكاميرا معلش. حقك عليا. بص لا بس معلش. حقك عليا. هات دي. خلاص والله خلاص. جاي تبع والله خلاص. حقك عليا. بص والله. بص الكاميرا بتاع العربيه اهي. معلش حقك عليا والله. انا غلطان. شاور الكاميرا معلش. حقك عليا. خلاص بس. ده انا هحرم. سيب سليب. اخد بقى كلب وامشي. خد كلبك. حقك عليا، انا غلطان.